Hei a pōpō whakatūwhera hia i te whare kai hou o te marae o Otiria i roto o Moerewa. Neke atu i te tekau tau rātau e kohi pūtea ana hei whakatutuki i te whakamōhautanga o te whare kai nei, arā o te puna o Keteriki. Ka mate kāinga tahi, ka ora kāinga rua. Koe nei te whare kai hou, te puna o te Keteriki. Ko te tuki rā, te o hāki mahua mai ne waku mātua, mai te tūnga mai o tēnei whare kai, pau nei te rima takau tau koat. Due to the deterioration of our kitchen, because it was borer-ridden and we just felt that we needed to have a new one. He te kaumārua tau rātau e moe ana kia oti tēnei kaupapa. Ko oti hoki ia rātau te kautau neke atu e whakapito ngoi ana kia whai pūtea ai rātau. We've had socials, basket socials, raffles, wānanga. Ko Lū tāna tēnei, tētahi o ngā rangatira o te marae. Ko tōna ingoa kā rangaranga ko Uncle Lū. Kua rua ke ia e tatari ana kia kite i tēnei whare hou. I roto i tēnei tau, ala tēnei, te hari tako taku ngākau, ka kite au tēnei mea tuarua, ala ko manawa pānei, i roto i a mātu, i raro te rohe pōtai o Ngāti Hine. I tua atu i te whare, kua whakahauhia anō hoki ko ngā taputapu o roto. Ka tahi te pai mō ngā ringawira, he we hea wangawanga anō tō tētahi o ngā whāia o te kihini. Having that modern technology, it takes away the whānau atmosphere around a sink. You know, that would be a challenge because there's only one person manning that. Engari i tua atu i tērā, kai te kua katoa, te hapu. Hei te rima o ngā haora i te ata, te whakatūwheratanga. Irina Smith, Te Karere.